Duboko i dugo odahnite. Osjetite cijelo telo od nožnih prstiju pa do vrha glave. Osjetite cijelo telo od vrha glave pa do nožnih prstiju i samo se opustite. Osjetite šake, prste na rukama, osjetite dlanove i toplinu koju zrače dlanovi. Osjetite zglov šake, podlaktice, laktove. Osjetite nadlaktice ramena. Obe ruke su tople, teške i potpuno opuštene. Osjetite stopala, prste na nogama. Osjetite skočne zglobove, cevanice, listove. Osjetite kolena, butine. Osjetite zadnju ložu, sedalne mišiće, mišiće kukova. Obe noge su tople, teške i potpuno opuštene. Osjetite stomak, grudni koš, osjetite bokove i pazu. Osjetite donji deo leđa, središnji i gornji. Osjetite koren kičme i pratite toplinu i energiju kako se penju od korena kičme pa do vratnog dela kičme. Osjetite vrat, potilja, osjetite temelj glave, slepočnice i uši. Osjetite i opustite čelo. Osjetite i opustite oči. Osjetite nos, usta, bradu i obraze. Opustite donju vilicu, osjetite cijelo lice mirno i opušteno. Osjetite grudni koš, osjetite srce. Osjetite kako iz predela srca zračite toplinu, ljubav i proširite tu toplinu, ljubav i pozitivnu energiju kroz ovu prostoriju i pustite ih neka teku, neka se šire. Vaše srce je beskonačni izvor topline, ljubavi i izvor svih najlepših ljudskih osobina. Podarite ih svim živim bićima, podarite ih celokupnoj prirodi. Osjetite lepotu davanja. Nema ničeg lepše nego dati nekom toplinu, ljubav, zaštitu, razumevanje. Osjetite da je vaše srce veliko i samo dajte. Udahnite duboko i dugo odahnite. Pokrenite prste na rukama i nogama. Pokrenite ruke i noge i stegnite se. Pokrenite se na jedan pa na drugi bok. Protrete dlanove, zavijte lice oči, ne morate zadirivati i spustite ruke pored tela. Cijelo telo je potpuno opušteno. Postavite jednu šaku na stomak, drugu na grudni koš i počnite sa trbušnim disanjem. Pri udahu stomak se podiže, sa izdahom se spušta. Dišemo polako, opušteno. Pratimo pokrete trbušnog zida. Šaka na stomaku se pomera u ritmu daha.
Šaka na grudnom košu miruje. Polako da vam prija, cijelo telo je opušteno. Produbite dah i počnite sa potpunim joga disanjem. Pri udahu stomak se podiže, grudni koš se širi, podiže se gornji deo grudnog koša. S izdahom obrnuto. Dišemo polako, duboko i potpuno opušteno. Pratimo sve tri faze udaha, pratimo sve tri faze izdaha. Osjetite, obe šake se pomeraju u ritmu daha. S udahom se osvežite, napunite snagom i energijom. S izdahom se opustite, umirite, rasteretite. Udah je sve dublji, izdah je ravnomeran, dvostruko duži. Još jedan put, duboko udahnite, osjetite puno pluća, svežinu u njima i dugo odahnite. Polako spustite ruke i osjetite efekte vežbe. Opušteni smo, osveženi, ispunjeni energijom. Raširite ruke do visine ramena, savite kolena. Radimo torzije, glava na jednu stranu, noge na drugu. S udahom prema sredini, izdah opet na drugu stranu. Nastavljamo polako u vlastitom ritmu. Osjetite torziju kičme, osjetite prijatno stezanje mišića, opuštanje celog tela. Razmaknite stopala, za širinu kukova ili više i nastavite sa vežbom. Pokušaj kolenom do dole, istežemo spoljni deo rutine, bederne mišiće, istežemo bokove, leđa i vrat. Telo opušteno, glava ulazi sve dublje u položaj, noge se spuštaju sve niže. Ponovo sklone noge, podigni oba stopala i nastavi sa vežbom. Dlanovi su prema dole, rukama kontrolišemo pokret, jačamo stomak, bočne mišiće leđa, što su noge više pružene, veće rad mišića i obrnuto. Ne sme da bude bolno, ne treba da bude preteško. Slobodno stavi kolena ako te boli, preteško. Pun pokret nogu. U donjem položaju opusti, barem sekund, dva. Gornji kuk još napred, rame niže. Torz ide od ramena, od kuka, samo opusti leđa, vrat. Istežemo i jačamo kičmu. Istežemo bočne mišiće, stimulišemo stomak, medne završetke duž kičme. Prati telo, ništa ne sili, polako produbli položaj. Radimo paran broj pokreta i završavamo sa vežbom. Osjeti opuštanje, prijatnu cirkulaciju leđima i duž kičme. Dah se polako umiruje. Samo se prepusti, zeljine teže opusti. Sljedeća vežba je privlačenje kolena ka čelu. S udahom podižemo ruke i jednu nogu. S izdahom privlačimo koleno ka čelu, držimo prazna pluća. Sa udahom ruke i nogu gore, izdah dole. Nastavljamo sa drugom nogom. Polako u vlastitom ritmu. Istežemo vrat, leđa i noge. Telo se zagreva, postaje gibkije. Pritisak butine na stomak se povećava.
Nastavljamo sa drugom varijantom vežbe. Privlačimo koleno ka suprotnom ramenu, pratimo osjećaj kuku, pratimo istezanje spoljnih dela butine, sedamog mišića, lopatice ne podižemo, probaj glavom što više napred, kolenom što bliže ka ramenu, ali ne ramenom ka kolenu, onda se steže stomak. Opusti stomak u gornjem položaju i pritisni butinu na opušten stomak. Imamo istezanje, finu stimulaciju stomaka. Radimo paran broj privlačenja i završavamo sa vežbom. Osjeti opuštanje, prijatnu cirkulaciju kukovima i stegnutim mišićima, lagano je disanje. Samo se prepusti, zemljine teže opusti. Sljedeća vežba je vožnje bicikla, jedna noga gore i krećemo polako napred. Ko hoće radi težu varijantu, ko hoće radi lakšu. Ti radi lakšu, ostali ko hoće, pošto više vidi težu. Marija, ti kako hoćeš. Bitno je da se vidi lakša varijanta bez ruku i teža varijanta rukama. Samo probaj opušteno. Ako ti bude preteško, pravi pauze. Trudi se da pokret bude što pravilniji. Menjamo smjer. Obučemo nogu prema glavi do drhtaja. Tek onda savijamo koleno. Stalno idemo do te granice krutosti i slabosti. Napredujemo snazi, kondiciji i gibkosti. Budimo energiju tela. Još 2 kruga, polako svesno do kraja. I polako dole, udahni. Okreni glavu levo desno i stegni opusti vrat. Opuštene noge stomak, opuštene ruke ramena vrat, opušteno celo telo. Samo se prepusti, zemljinu teže opusti. Osjeti prijednu cirkulaciju telu, dah se umiruje, celo telo se opušta. Radimo polumostove, pete kukova, udar kukovi gore, idemo na rame, glava nazad, kukovi podjednako visoki. To polako dole, kukovi, na drugo rame, glava nazad. I samo nastavite u svom ritmu. Umereno naprezanje, fino istezanje. Osjeti butine, bedene stomak da istežeš. Glava što više nazad, osjeti kičmu, vrati grudni deo. Pritisak na rame, ništa ne sili. Radimo paran broj pokreta i završavamo sa vežbom. Osjeti opuštanje, osjeti cirkulaciju ramenima grudnog košu, opuštene noge leđa, opušteno celo telo. Samo se prepusti, zemljinu teže opusti. Ponovo vožnja bicikla, jedna noga gore i krećemo polako napred. Ko hoće radi lakšu varijantu, ko hoće radi težu, svako prema svojim mogućnostima. Probaj opušteno, naglasi petu gore, osjeti sva istezanja, osjeti sva naprezanja, doziri ako je potrebno. Noge se sve vreme kreću, a u jednom trenutku su obe pružene. Menjamo smjer, polako, gornja noga uvijek do drhtaja, onda napredujemo snazi, gibkosti, kondiciji. Probaj da se opustiš, slobodno pravi pauza ako je preteško, samo se trudi da pokret bude što pravilniji. Još 2 kruga, polako, svesno do kraja. Udahni, opusti.
Pokreni glavu lijevo desno. I stegni, opusti vrat. Opuštene noge, stomak. Opušteno cijelo telo. Samo se prepusti. Zemlju teže opusti. Osjeti. Dah se umiruje. Prijatna cirkulacija u telu. Mirni smo i opušteni. Privucite peti sedalnim mišićima, uhvatite celanice. Položaj na ramenima, Skandarasana. Udar kukovi gore. Pokreni ramene, izvi se. Postavi šake ispod kukova. Guramo rukama, nogama, leđima. Probaj da istegneš butine, bedrene mišiće, stomak. Još jedan udar, kukovi više prema glavi. Polako dole, opusti. Udahni, udahni. Opuštene noge, leđa. Opušteno celo telo. Noge malo šire. Uhvati celanice. Sada ih držimo sve vreme. Udah, kukovi gore. Pokreni ramene, izvi se. Guri noge. Guri leđa. Probaj da otvoriš ramena, grudni koš. Probaj da približiš lopatice. Ništa ne sili. Još jedan udah. Kukovi više prema glavi. Polako dole. Opusti. Udahni, udahni. Opuštene noge, leđa. Opušteno celo telo. Samo se prepusti. Zemljeno teže opusti. I radimo još jedan put. Ko hoće radi most. Pete kod kukova. Šake kod glave za most. Ostali isto. Udah idemo lagano gore. Svako svoje. Prati telo, ništa ne sili. Ko radi most, pružaš ruke, grudi napred, ne siliš leđa. Osjeti svi gde su krutosti, gde su blokade. Probaj da ih prođeš. I još jedan udah, idemo dublje. Polako dole, čelo između kolena. Savi leđa i stegni. Zadrži kontrapoložaj koliko ti treba prija. Polako dole, opusti. Udahni, udahni. Opuštene noge, leđa. Opušteno celo telo. Dah se umiruje. Samo se zaustavi, opusti. Prijatna cirkulacija u telu. Dah se polako umiruje. Savite kolena. Zagrlite celanice. Ljuljamo levo desno, s jednog laka na drugi. Prijatna masaža leđa. Glava može gore. Kukovi mogu gore. Masiramo onaj deo leđa koji boli ili koji je boleo. Zaustavljamo se u središnjem položaju. Ljuljamo napred, nazad. Napred do čučnja. Nazad do pluga meko. Nema udara leđa. Nema nelagodnosti u vratu. Polako završavamo. Spusti ruke i noge. Udahni, udahni, opusti. Marija, ne brini za gaće, reći ću ti ja, ako nisu adekvatne. Samo se opustite, sve će vam reći ako nešto treba da popravite. Udahni, udahni. Opusti, umiri. Samo se prepusti, zemljinoj teži, opusti. Polusveća, dlanoj prema dole. Polako podižemo noge i kukove, a laktovi što bliži jedan drugome. Noge prema vertikali. Osjeti opuštanje nogu, cirkulaciju nogama. Osjeti opuštanje stomaka, leđa i vrata. Osjeti mirno lice, cirkulaciju u licu. Telo opušteno, napeti samo mišići ruku koji drže položaj. Osjeti srce, štitnu žulicu. Opusti se u položaju, još 3 udaha i izdaha. Nema nelagodnosti, telo opušteno, položaj prije srcu.
Polako prelazimo u plug, puštamo noge za glave, ništa ne sili, ako je nelagodno, slobodno smanji pritisak, istezanje ili izađi iz položaja. Noge su još uvijek prave ako možeš da ih ispraviš. I polako idemo dublje u položaj koliko telo dozvoljava. Samo ne žuri. Pratiš kako telo popušta, pratiš fino istezanje, kontrolišeš pritiske. Jer sad puno toga radimo, samo ne sili. Polako savijamo kolena, puštamo ih pored ušiju niže, a lumbalni deo se još malo savije i steže opušta. Vratni deo kičme ne silimo, telo opušteno, položaj prije kičme. Samo osjeti težinu nogu i osjeti kako ona polako savija kičmu. Prelazimo u sreću, noge prema vertikali, kukovi više, uđaj disanje, šuman udar, šuman izdah. Probaj kukove više, probaj noge vertikalnije, samo ništa ne sili, šuman udar, šuman izdah. Čistimo otrove iz tijela, oslobađamo se stresa i napetosti. Polako savijamo kolena, spuštamo se, pršljem po pršljem dole, Anandasana, opuštamo. 10 sekundi se prepusti zemljinoj teži, opušteno leđa rad, opušteno celo telo. Prelazimo ribu, Matsyasanu, noge u lotos, polulotos ukrštene. Izvijamo se, osvijemo vrh glave, grudi više, ramena niže. Svaki udah otvaranje. Probaj da spustiš kolena, komeri stopala ako ti smetaju. Ništa ne sili, guraš rukama, kičma se izvija. Bežo za samopouzdanje, protiv pogrbljenosti jasne bronhitisa. Još jedan udah, grudi više. I spuštamo leđa, pružamo noge, okreni glavu levo desno i stegni opusti vrat. Zaustavi se, osjeti da su miruje, opuštene ruke ramena, opuštena leđa vrat, osjeti cirkulaciju nogama, licu, prijatna svežina u grudnom košu, prednjoj strani vrata. Telo osveženo i opušteno. Polako pokrenite prste na rukama i nogama. Pokrenite ruke, noge i stegnite se. Okrenite se na jedan, pa na drugi bok. Protrete dlanove, zagrite lice oči. Polako idemo na stomak, radimo ležaj za vrat. Polako bliže grudnu košu i krećemo čelom dole sa udahom noge. Istežemo vrat iz korena, opušteni smo i polako produbljamo položaje. Glava ide sve niže, s udahom polako sve više, lice mirno, telo opušteno, samo vrat radi. Krećemo levo desno, uoka jednom ramenu, drugo uoka drugo. Lice je paralelno sa polugom, oči zatvorene. Samo polako ugo se radi na rame. Istežemo bočne mišiće vrata, trapezuju se. Počinjemo sa krugovima. Gornja polovina kruga udah, donja polovina kruga izdah. Glava ide sve više, udanje na rame, čelo niže, gađi uletom rame, ugo, a ramena još nazad, uvlačimo vrat ramena, menjamo smer, osjeti stezanje u svakom milimetru pokreta,
I dalje puštaš čelo niže, opusti vrat, leđa. Imamo istezanje, imamo naprezanje, osjeti i opuštanje. Još jedan velik krug. Ko ima problem sa vratom, svakog dana ovo, utegnemo vrat. I zaustavimo se dole. Opušten vrat leđa, opušteno cijelo telo. Pružene ruke, spojene noge, podižemo dijagonalu, levu ruku, glavu, desnu ruku, udah lagano gore, leva ruka, glava, desna noga, svi pogodili čestica, iza glave, ista dijagonala, udah lagano gore, izvuci ruku, nogu, iza glave, udah gore, gura ruka, noga, ne dižeš kuk, dižeš ruku više, iza dole, opusti. Druga dijagonala, udah lagano gore, izvuci ruku, nogu, osjeti šta radiš, iza dole, neki vidiš kuk. Udah lagano gore, izvuci ruku, nogu, iza dole, udah gore, dižeš kuk. Iza dole, opusti. Opuštene ruke ramena, opuštena leđa vrat, opuštene noge. Samo se prepusti, zemljine teže opusti. Razmaknite stopalo, slonite prste, savite laktove, kružimo trupno, udahnuti gore, izvijamo se i krećemo sa krugovima, vuku leđa, bočni mišići, drže noge, sedalni mišići stomak. Samo polako, veliki su krugovi. Već ste se potpuno sinhronizovali, svi radite u istom smeru. Ovo ne opušteno. Ajmo opušteno, ne žuri. Pa menjamo smer. Idemo više levo, desno. Osjeti da radi jedna polovina leđa, pa druga. Zadnju stranu jačamo, stomak stimulišemo, a ništa ne sili. Još jedan krug, ne odustaj. Polako dole, udahni, pusti. Samo se prepusti, zemlji ne teži. Kod ove vežbe uvijek dozirajte. Možete da radite jače, ali nema odustajanja. Znači, ili koristiš ruke ako je teško ili bolno, ili radiš celu kako ide. Radimo još jedan put sada podignutih nogu, udah ruke, noge gore i krećemo sa krugovima. Osjeti zadnju ložu, sedalne, doziraj to naprezanje. Cijelo leđe se naprežu, zadnja strana vrata, ramena, prati, gajde slabu tačku, ne žuri. Nema trzaja, sad ideš polako i utežeš jednu pa drugu polovinu. Ajmo osjeti šta radiš, ne cimaj, koristi ruke ako je preteško. Menjamo smer. Gornja polovina kruga je udah, ne žuri. Donja polovina kruga ista. Još dva kruga, ako je preteško, koristi ruke, ali ne odustaj. Ovako, dole idemo nazad, šašangasana, opuštaj. Da osjeti kako se lumbalni deo savija, celo telo opušta. Samo se prepusti, zemljine teže opusti. Marija stavi laktove, opusti ramena. Opuštena leđa vrat, opuštene ruke ramena, opušten stomak noge, opušteno celo telo. Samo se prepusti, položaj prije leđima, kičmi umiruje nas. S udahom polako gore, visoko ruke stigni. Iza ruke dole, pravo leđe glava. Radimo mačku, udah gore na kolenice,
Iza, spuštamo ruke, savijemo leđa. Udah, izvijenje, glava gore, stomak dole. Nastavljamo polako u vlastitom ritmu. Pratimo pokrete kičmenog stuba. Dah se usporava, pokret se povećava. Osjeti stezanje stomaka, leđi, vrat. Deki ruke malo nazad, Marija ruke malo nazad. Malo nazad, šaki. Probaj gumbavi još da saviješ, osjeti. Probaj grudni deo još da izviješ, otvori, ali meko, ne siliš ništa. Spuštamo se na poglatice, tu je šaka krovakaca i nastavljamo sa vežbom što veći pokret glave, gibaj kičmu, osjeti telo, što veći pokret celom kičmu. Samo nastavi meko, ne sad jako, sad je fin rad, ne povređuješ vratni deo kičme, opet ideš što dublje, jer pokret glave ti povećava pokret cijele kičme. Opusti, fino istezanje. Izravni kičmu, podigni stopala. Sa izdahom glave noge nisu stranu, bočno istezanje. Udah prema sredini, izdah na drugu stranu. Uvo ka ramenu, ne brada. Tako je. Nastavi u svom ritmu. Samo meko, stopala što više u stranu, noge uvek mogu malo dublje u položaj. Glavom ideš koliko vrana dozvoljava. Spuštamo stopala, pružamo ruke napred. Sad probaj da uđeš tačno koliko ti telo dozvoljava. Grudi niže, pogled napred, kukovi iznad kolena, ako boli, kukovi nazad. Ništa ne sili, ne da te boli, opusti se, kao da će da traje pola sata. Opusti, radimo ramena, leđa, vrat, ništa ne sili. Tako je, polako idemo nazad. Ponovo mačka, savi leđa, istegni leđa, kontra položaj. Sa udahom gore na potkolenice, ponižemo se. Trajk leđa, sedamo na pete. Udahni, opusti. Samo se zustavi. Opuštena leđa, vrat. Prijatna cirkulacija u ramenima, bočnim mišićima leđima. Celo telo je opušteno. Sljedeća vežba je tigar. Udah gore na potkolenice. Iza spuštamo ruke, levo koleno ka čelu. Udah dijagonala gore. Iza koleno ka čelu. Udah paralela gore, leva ruka sada, leva, druga leva Marija. Ne radiš levom nogom, ruke menjaš. Ajmo opušteno, leva noga, ruke menjaš. Ravni ramena kukove. I ponovo probaj da osjetiš. Svakom vežbom probamo nešto da uradimo. Učvršćujemo ramena, kukove, otklanjamo bolu u leđima, vratu, jačamo telo, istežemo, samo pratiš šta radiš i probaš opušteno, nije svom snagom, opušteno, koliko telo može. Polako završavamo s udahom gore, trajk leđa, sedamo na pete. Udahni duboko ispravi, odahni opusti. Samo se zustavi, opuštena leđa, vrat. Opušten stomak noge, opušteno cijelo telo. Samo se zustavi, opusti. Energija se polako obnavlja, cijelo telo se opušta. Desna noga, udah gore na potkolenice, iza spuštamo ruke, desno koleno ka čelu i nastavljamo svaku u svom ritmu. Isto kao i malo pre, desna noga, ruke menjamo.
Sad probaj da napreduješ. Ideš kolenom ka čelu, ako ne ide, vidi zašto ne ide. Savijaš lumbalni, jače stomak butina, idi čelom još. Prati telo, nema veze ako padneš. Što više klimamo, ljuljamo, više učvršćujemo telo, stimulišemo proprioceptore, nervne završetke, oni su nam za oporavak. Ajmo, opušteno, rukavični, sinđeš se za ovu glavu, gledaj, ne ovo, izviješ, vrati grudi, visoko, i to, vidiš koliko možeš. Ajmo neko, visoko glava, ništa ne siliš, nema veze ako padneš, opušten. Ti je nudi sad duboko da padneš, da vidi da je to najopuštenije, dublje ne padneš. Znači, opušteno je kad se padne i treba da ideš što dublje, jer to je onda taj maksimum koji te vodi u napredak. Nema veze ako padne. Koliko može. Polako završavamo s udahom gore. Daj leđa, sedemo naprijed. Udahni duboko ispravi. Odahni, opusti. Samo ne uči. Jedan udah, izdah je dovoljno da stane sve. Opustiš se, umiriš, zaustaviš. Ajmo, pusti misli. Sad idemo na parasimpatikus. Faza opuštanja, umirivanja, obnove energije, resetovanja. Samo nauči da staneš. Ako je moguće u sekundi. Energija se obnavlja, tijelo se opušta. Samo se zaustavi, umiri. Udah širimo ruke, isprokleti prsti za glave. Izdah idemo u bočno stezanje. Kratimo ga od pazuha do kuka. Puštaj, kuk ide levo, desno, kično pravo. Ajmo meko, ne puštaš glavu napred, prava leđa ispeglaš, ali ideš u hiperlordoz. Idi namerno izbi, pa vrati malo. To, i sad pusti levo, desno. Ajmo meko ovo, masiramo zadnju ložu, sedalne, to smo naprezali. Fino istezanje kičme bočnih mišića, ali stigni do toga, tako je. Fina stimulacija bubrega pluća. Samo opušteno da ti prije ovo. Ako je nešto teško, lakše. Sad se odmaramo, istežemo, opuštamo, obnavljamo energiju. Tako je, radimo paran broj pokreta. I polako kontrolisano spuštamo ruke. Osjeti opuštanje. Prijatnu cirkulaciju rukama, bočnim mišićima, leđima. Samo se zaustavi, opusti. Planine i položaj modraca, udah gore na potkovice, izdah spuštamo ruke, idemo u planinu, razmakni stopala, u širinu kukova, gure pete, gure grudi, sami malo kolena, pa probaj grudi još ka butinama. Tako je, fino istezanje ramena, leđa, nogu. Glava gore, ramena, nastav, šaka, izravna, gornja daska. Izravna, drži. Pete na stranu, ruka gore, pruži telo. Stopalo je pored stopala, ramena naspram ramena, kuk naspram kuka. Ruka dole, idemo u planinu i stegni opusti. Meko, gure pete niže, gure grudi bliže butinama. Opusti. Glava gore, ramena naspram, šaka izravna. Drži dasku. Druga strana, pete dole, ruka gore. Siću stopalo, pored stopala sad. To. Ravne ramena, utežemo donji duboki leđni, utežemo kičmu zglobove. Tako je, ruka dole, idemo u planinu i stegni opusti. I spuštamo kolena sa udahom gore. Kraj leđa, sedemo na pete. Udahni duboko ispravi, odahni opusti.
Samo se zaustavi, osjeti cirkulaciju u telu, osjeti opuštanje, umirivanje daha. Samo se zaustavi, opusti, umiri. Energija se polako. Radimo još jedan put. Udah gore na poklonice. Izraz, spuštamo ruke, idemo u planinu. Sad su noge spojene, radimo težu varijantu. Glava gore, ramena naspram šaka, izravnaj. Pomeri ruke napred, noge nazad. Drži. Marija guza dole i drži. To. Pete na stranu, stopalo na stopalo, ruka gore. Izravni kičmu, siđe glava nazad, kuk napred, prave noge, onda digneš nogu. Ajmo. Noga gore, drži, pruži, gornji kuk napred. Tako je, polako dole, idemo u planinu. I stegni, opusti. Samo radiš koliko telo može i to je to, onda napreduješ. Opusti se sad, opusti. Još deki, opusti, umiri. Ne moraš sve vrijeme da stepaš, samo ako te boli istoviš. Pusti. Glava gore, ramena naspram šaka, izravnaj. Drži. Druga strana, pete dole, ruka gore. Druži telo, ne cvikaj, glava nazad, kuk napred. Nema veze ako padneš. Samo se opusti i drži. Drži, učvršćujemo kičmu protiv skolioze. Još jedan udar, drži. Polako dole, idemo u planinu. I stegni, opusti. I spuštamo kolena s udahom noge. Kraj leđa, sedemo na pete. Udahni duboko ispravi. Odahni, opusti. Samo se zaustavi, opusti. Osjeti cirkulaciju rukama, bočnim mišićima, leđima, opuštene noge stoma, opušteno celo telo. Samo se zaustavi, opusti. Iskorak sokno, udah gore otvoreni, desna noga iskorak, leva šaka na koleno, druga ka peti, gledamo zid iza sebe, opušteni smo, ništa ne siliš, fino izvijanje, fina torzija, meko, udah gore otvoreni, kraj leđa, sedamo na pete. Udahni, opusti. Samo se opusti, sad nam treba meko opušteno telo da možemo da radimo sa kičmom. Udah gore otvoreni, leva noga iskorak, desna šaka na butinu, druga ka peti. Meko, desno rame nazad, grudi gore, fino izvijanje, fina torzija. Udah gore otvoreni, kraj leđa, sedamo na pete. Samo se opusti, nije bitna dubina, uđeš u položaj pa te boli. Znači, meko i sad držimo duže, telo se opusti, položaj se spontano produbljuje. Udah gore otvoreni, desna noga iskorak, leva šaka na butinu, druga ka peti. Svaki udah otvaranje, druga ruka na kolena. To. Pustiš ruku, otvoriš rame, grudi gore, to. Ajmo meko, ništa ne siliš. Samo nastavi s ljubav i nogu 90. Telo opušteno, tako je, udah gore otvoreni. Kraj leđa, sedamo na pete. Samo mekše kod ove vežbe, bitno mekoće. Znači, džaba, ako hoćemo na silu, nije to to. Znači, meko, pustiš telo i onda on uđe u položaj koliko može. Opusti leđa, vrat, opusti cijelo telo, umiri se. Druga noga još, udah gore otvoreni, leva iskorak, desna na butinu, druga ka peti. I ponovo meko.
svaki udah otvaranje, svaki izdah torzija, neko samo, opušten mišić anusa, protočni smo, dobijamo energiju. Udah gore otvoreni, pravite leđa, sedamo naprijed. Udahni duboko iz prvi, odahni opusti. Samo se zaustavi, osjeti telo osveženo i opušteno. Polako stojeći stav, veći raskorak, Anisa krija pokoj stomakom, dubok udah, nos, potpuni izdah usta i pokret prava leđa, uvlačimo i puštamo stomak, masiramo unutrašnje organe, ne dišemo sa prazna pluća, držimo koliko možemo, kad ti treba vazduh, ispraviš se, dišeš, 3 do 5 udaha, izdaha, pa nastavljaš. Samo se opusti gore. Lako, 3 do 5 udaha, izdaha, kad ste spremni, nastavite. Udah nos, izdah usta, pokret. Pokret se veći, se brži. Budimo digestivnu vatru, poboljšavamo varenje, jačamo imunitet, životnu energiju. Samo nastavi u svom ritmu, fina masaža, stomaka unutrašnjih organa, ali osjeti da stomak popušta, da je pokret sve veći i veći, ne da smo tu u grču. Ajmo još jedan put najbolje, što veći, što brži pokret. Tako je. Snimaj Stinjiću, sad se vidi kako radi. Čučni tu i snimaj, zato smo njega zvali. Čučni i snimaj. To se vidi, to je taj pokret od 20 cm. Dobro je sviđa, ti izdahneš. Bravo, majstor. Znači, to je to. Stignemo do 20 cm i onda je to ozbiljna masaža stomaka. Sad se samo opusti, osjeti stomak je topao, osjeti grudni koš je topao, cijelo telo opušteno. Stopalo blago u stranu, ispokleti prste ruku, provjeri da li koleni idu u pravcu prstiju nogu, omiljena vežba za razbijanje, ali i za stimulaciju stomaka i srca. Vodi računa, krećemo lagano, udah u mestu, izdah, prva faza, prsti ruku do visine butina, gore, izdah do visine kolena, pravo leđa, glava gore, izdah polako do dole, slobodno pomeri noge da kukovi dođu što niže, možeš da staviš leđa, lagano gore, izdah, prva faza, udah gore, izdah, druga faza, udah gore, izdah, treća faza, polako do dole, opusti, udah gore i puštamo ruke, tresi noge, udahni, opusti. Samo se ustavi, opuštene noge, stomak, opušteno cijelo telo. Da vas podsjetim, radimo ovo na prezanje butina, sedavnik za stimulaciju unutrašnjih organa, za jačanje srčanog mišića, koliko ko može. Udah u mestu, ispokleti, prva faza, druga faza, treća faza, druga faza, prva faza, druga faza, treća faza, druga faza. Sad počinje ovo o čemu sam vam pričao. Znači, sad ulazimo na prezanje, nemoj da odustaneš jeftino. Krećemo sa klackalicom, 5 cm dole, 5 gore, 5 gore, 5 dole, 5 dole, 5 gore. Drži, nema veze što boli, peče, radiš za srce, radiš za unutrašnje organe, karakter. 5 dole, 5 gore, 5 gore, 5 dole. Ako te boli, samo stavi ruke. 5 dole, 5 gore, 5 dole, 5 gore. Pa šta ako peče?
5 dole, 5 gore. Čuči, odmori, odlično. Znači, kad otpadne barem 2, 3, 50%, to je to. Odmori. Šake na butine, polako gore. Ko može? Leva napred, desna nazad. Jaka će položaj, ispravi, šake na butinu. Ajde, deki noge nazad, kako ti jedne prekopire. Ne ta, druga, da istežeš noge. Ispravi. Kad se malo opuste noge, pusti ruke, truk da visi. Ruke da vise, kuk da ide dole. Ruke dole sa unutrašnje strane. Pogledaj u levo koleno, kuk niže, pa u stopalu iza, kuk niže. Samo zarotiraj, kuk niže, meko, kuk niže. Meko, zarotiraš. To. Ovaj kuk ovako niže. Ajmo, meko, to je steži. Pa polako vrati. Spusti laktove. I osjeti sad. Ideš što bliže nozi, lakat što bliže, jer ovako nemaš ništa, jer pobegneš. Što bliže nozi, ali ne pucaš. Veliko istezanje, leve lože, 7. Pa polako gore. Saviješ koleno. Leva ruka hvata stopalo. Leva ruka hvata. I sad ideš kukom napred, veliko istezanje butina, ali nemoj grčevi da te hvati. Znači tu dozvoli kuk napred. Marija. Ne kuk napred ovo, ne kuk napred ovo. Istegneš. Sedi opusti. Sedi vatra, samo pusti. Sad nema sile, radimo istezanje, morate da se opustite. Ako uđete prejako, preduboko, telo se brani. Mora mekše, mora finije. Ispravi, opusti, umiri. Desna noga napred. Ajmo vidjeti stopaj to. I levo koleno što više nazad. Tako, ispraviš, opustiš. I sad prvo uđeš tako da te ne boli, onda možemo da idemo na finije vežbanje. Imamo istezanje, to je okej. Osjeti stimulaciju prve 2 čakre. Toplini je pritisak u dnu karlice, ne može ako ti sve puca. Zatvori oči, osjeti. Toplini je pritisak u predelu stivne kosti. Opusti se, osjeti. Ruke dole sa unutrašnje strane. Pogledaj u koleno kuk niže. Preko koleno stopala kuk još niže, a meko. Meko, da imaš istezanje u boku. Polako ispraviš. Spustiš laktove što bliže stopalu. Veliko istezanje. Prednje lože 7 noga, ne sidiš to. Opusti leđa, vrat. Idemo polako gore. Saviješ levo koleno. Desna ruka ida. Možeš guzu nazad pa vratiš. Kako ti odgovara. Ajmo dohvati sad kukovi napred, glava gore. I probaš da pustiš. Fino istezanje, leve butine, bedreno. Ne siliš. Pusti nogu. Sedi pruženik nogu. Dandasana. Ispravi. Opusti. Ispravi. Opusti. Izvuci kičmu. Vertikala. Ko ne može, možeš ti saviješ kolena, ispraviš leđa, ali ne trbušnjak. Deki ne trbušnjak. Vertikala. I onda imamo to terapeutski položaj za kičmu, ako vučemo tu vertikalu gore. Osjeti duboki ležni drže. Savi kolena. Ispod gledi prste, ruku, prava leđa, jahači položaj. Unazad udah, pruži noge. Napred izdah. Koliko ko može, ako ti je preteško, saviješ koleno. Nazad udah, pružiš. Napred izdah, opustiš. I nastavi u svom ritmu. Pravo leđe pružiš. Nastavi lagano. Svest u puku, zatvori oči. I probaj da osjetiš snagu, odlučnost, samopouzdanje.
Zagrevamo se za Gomukasanu, uteži kolena kukove, budi solarni plexus, utegni ramena, probaš da se opustiš, ako je preteško praviš pauze, ali sve vreme u pupku. Snaga, odlučnost, samopouzdanje, sigurnost. Ajmo još 2 puta, možete to. Samo opušteno. Ne misliš je teško, nije, radiš, svest u pupku. I ponovo tam da same izvučeš. Nema samo sažaljenje. To što te boli, ne boli, ispravi se i radi. Opusti se, ispravi, umiri. Prava leđa glava. Duboki leđni samo držaj, položaj. Ostalo probaš da opustiš. Gomukasana, leva noga preko desne duboko. Peta kod kuka ili dok dobaciš. Ako te ne boli desno koleno, saviješ ga i probaš da spustiš levi sedavni. Koliko može. Za muške je ovo teško, devojčicama lakše. Probaš levo koleno skroz na desno. Levo koleno desno. Položaj kravnih usta, krava da zatvori usta. Ajmo, sedneš pored pete, levi sedavni dole. To, a da te ne boli desno koleno. Ispraviš leđa i sad ako već puca, pustiš malo noge napred, onda pucaš, tek počinje vežba. Desna ruka gore, pa unazad uhvati ruke iza leđa, ispravi, izvi, da ruka ide u izvijeno, glava gura podlakticu, ako ne možeš, leva ruka dole, kičma izvijena, guraš podlakticu, to. Imamo rad za ramena, ključne kosti, protiv pogrbljenosti, za donji stomak, samo ne ideš nazad. Ovo je već otvaranje, treba nam ovo, tu izvijemo pritisak dole. Popravi položaj ruku, idemo stomak napred, pretklon, povećava se, ne žuri, polako, povećava se istezanje, povećava se pritisak. Osjeti spodnji deo bute na sedavni, osjeti leđa, toplinu u donjem stomaku. Vežba je zaorgana u donjem delu stomaku, sledi stana čakru. Pusti ruke, idemo desno, ne diže levi sedavni, desno i meko, ne sa bolnom grimasom. Opusti, teri desno, veselo, ajmo. Idemo, meko, isteži, ne sili. Idemo nazad, levo, stomak niže, noga niže, sad radiš. Jajnike, prostatu, bešiku, podorgane, ko što ima, ajmo, to stimuliš i dosjetiš toplinu dole. I meko noge ne siliš, meko, opusti, steži. Meko, ne da siliš, da mora da postoji mekoće. Tako, udah ruke gore, izdah ruke dole. Pusti, pruži noge, sad vidiš da ovo muški kad rade otpadnu, krenu jako, otpadnu puce, znači vas dvojica ste super. Potresi noge, opusti. Tamo slike sam s njimi. Polako se ispravi, vertikala opet, vertikala ispravi, druga strana, krećemo lagano, desna noga preko leve, peta što bliže kuku, dole. Saviješ levo koleno ako te ne boli. Znači ovdje jedino možemo da povređujemo levo koleno ako idemo ovo sad jako, a boli. Probaš da ukrstiš noge, spustiš desno koleno niže i kad sedneš, ako te ništa ne boli, to je dobar početak. Ako boli, malo pustiš noge. Leva ruka gore visoko, pa unazad. Uhvati ruke iza leđa. Glava gura podlakticu, otvori ramena, opet radimo ramena, ključne kosti, radimo grudni deo kičme, radimo kukove, radimo donji stomak, osvesti sve šta radiš.
I onda znaš do čega ti je vežba, ako radi na tebi to, ako ne radi, onda popravi vežbu. Idemo pretklon, stomak na butinu, ne glava, glava gore, stomak dole, kičma prava, ne treba glava, nego stomak, donji deo leđa. To, pusti ruke, idemo levo. Ajmo stomak na butinu, grudi nisko, ne diži desni sedalni. Idi opet, Marija, teraj još, ne diži desni sedalni. To je dobro, svi meko, produžavamo stimulaciju donjeg stomaka, istežemo desni spodnji deo butine, sedalni, desnu polovinu leđa, osjeti sve šta radimo. Druga strana, idemo desno, ne diži se. Pritisak dole, produžavamo. Ajmo meko, neki koristi ruke, gure rukama, meko, donji stomak i dalje, sedalni, počna linija, osvesti sve šta radiš. Odlično, ruke gore, stegni, ruke iza leđa pruži, pokreni noge iz kukova, opuštene noge stomak, prijatno toplinu u ramenima, donjem delu stomaka. Idemo na stomak, tigar položaj, kolena do lakta, druga noga pružena, udahni, pusti. Samo se prepusti, zemljine teži opusti. Sad treba da ti bude prijatno, sad treba da je opušteno, opuštene ruke ramena, opušten stomak leđa, opušteno celo telo. Savijena noga se pruža, pružena savija, ti ga na drugu stranu i ponovo samo pusti. Probaj, rame da uradiš, kuk da uradiš, celo telo da opustiš. Položaj prijatan, samo radi tako da nema nelagodnosti. Opušten stomak, lagano disanje, mirno lice. Šake ispod ramena. Pruži nogu, razmakni stopalo, osloni po prste. Kobra sa okretom. Razmakni stopala. Udah, izvijamo vratni, grudni, lumbalni deo kičme, digni laktove. Izdah, okret ramena, ajmo prati, digni laktove, prvo ramena, onda glava, okret. Udah, grudi napred, ne gubi se, digni laktove. Izdah, druga strana, izbaci lakat, ramena još, glava još, tako je. Udah, grudi napred, glava nazad, što pre ruke gore, digni noge. Znači, ne diži se toliko da povređaš lumbalni. Uvijek smo do pupka i tu radimo kičmu, tu smo sigurni. Drži, još jedan udah. Polako dole, pusti. Pogledaj. Znači, ne ovako ruke, nego ovako. 45, ovo je 90, ovo je 0 stepeni, ovo je 45. Izbaciš lakat, puno okret. Izbaciš drugi lakat, puno okret. A izviješ se do pupka maksimalno. Ajmo još jedan put popravi ovo. Razmakni stopala više, treba da vidiš suprotnu petu. Odmakni lakte od tela. Udah, izvijamo vratni, grudni, lumbalni i držiš. Drži. Neki odvoj laktove. Odvoj. Izdah, izbaci lakat, okret ramena, okret glave, ne diži kuk. Udah, grudi napred, glava nazad, to je dobro, izvi se maksimum. Izdah, druga strana, okret, meko, puno okret ramena, glave. Udah, grudi napred, glava nazad, što pre ruki gore. Digni noge, drži. Opet zadnju stranu jačamo, gajde slabu tačku, stomak stimulišemo. Još jedan udah, više ruke, noge, glava, ali ne siliš. Polako dole, idemo nazad, šašangasana, opusti. Samo se prepusti, zemljive teže opusti.
U ovom položaju se opuštamo i radimo šini mudru, stiskanje mišića anusa, vežbu protiv strahova, depresije, za stimulaciju prve čakre. Možete da radite kad god, gde god, koliko god, stežeš u svom ritmu kako ti odgovara. Kao da pumpaš toplinu energiju u stomak, tako treba da osjetite. Osjeti opuštanje leđa, ruku ramena, stomaka, nogu. Osjeti opuštanje celog tela, umirivanje. Samo se prepusti, zemljene teže opusti. Još 3 snažne kontrakcije. Stemi jako, popusti. Udah ruke gore, stegni, pogodu šake. Izdah ruke dole, pusti. Prava leđa glava. Radimo još katuprana. Prvi ciklus lagano, ako je moguće bez naprezanja. Udah ruke gore, pogodu šake. Drži položaj dok Marija napravi frizuru. Isteži, opuštaj. Izdah ruke dole, čelo dole, opusti, opusti. Grudi dole, klizimo nisko do gusanice. Brada do kukovi dole, kobra, izvise, kupak je dole, ne ide visoko. Laktovi su sad uz telo, ali digni laktov, ovako. Izvi još, kukovi gore, planina. Priđe malo nogama, meko sve radi, skupi noge. Leva noga napred, iskorak, kukovi nisko, glava visoko, spusti kolena. Ruke gore, uvuci stomak, polako, ruke dole, glava visoko, kukovi nisko, noga napred, čelo nisko, isteži. Ruke gore, pogled u šake, isteži meko. Do plafona svi, ne samo sinđe. Ajmo još više. To. Ruke dole, čelo dole. Leva nazad daleko, glava visoko. Steži nogi, izvlači kičmu. Ruke gore, uvuci stomak. A ruke dole, samo meko radi, ne ideš preko svog maksimuma, opušteno. Noga nazad, planina, sad su stopala dalje od šaka. Spuštamo se, izvijamo kobra. Kupak dole, na maloj visini što više izvi kičmu. Otvara ramena, grudi napred, glava nazad. Grudi dole, grsanica, malo digneš kukove, brada dole, opustiš gornji deo leđa, vrat. Klizimo nisko, nazad, šašangasana, opusti celo telo, ruke gore, stegni, pogled u šake, ruke dole, opusti. Udahni, odahni, opusti. Samo se zaustavi, pravo leđe glava, celo telo je opušteno. Osjeti kako lako možeš da se zaustaviš, umiriš. Osjeti kako lako možeš potpuno da se opustiš. U drugom ciklusu idemo dublje u položaje. Samo opusti telo. Udah ruke gore, pogled u šake. Izdah ruke dole, čelo dole, opusti. Grudi dole, klizimo nisko do gusanice. Ne žuri, nema frke panike. Gledaj me. Digneš laktove, spustiš to. Opušten vrat leđa. Ovo je najlakši položaj, ali uradi gornji deo leđa opuštanjem. Neki prekopiraj. Gledaj, laktovi su gore, tebi su dole. Opustiš ramena leđa, ne da ih blokiraš. Kukovi dole, kobra izvise. Sad se otvori koliko možeš. Kukovi gore, planina. Priđi nogama. Desna noga napred, iskorak. Imaš vremena, popravi se još stopalo napred. Vrh kolena da pada naspram prednjeg dela stopala. To, ruke gore, uvuci stomak. Meko, ne šikret, skukovi napred. A ruke dole.
Noga napred, čelo nisko. Meko. Pusti kukove malo napred, opusti leđa vrat. Ruke gore, stegni. Idemo do plafona, piramida napredak, ruke gore i nazad, grudni deo kičme gađe. Ruke dole, čelo dole, opusti. Desna noga nazad, daleko, glava visoko. Ruke gore, vuci stomak. Ruke dole. Noga nazad, planina. Meko u planini. Uvek malo saviješ kolena, grudi još ka butkinama. Spoj noge. Spuštamo i izvijamo kobra. Grudi dole, gusanica. Ovde opusti, tako je. Klizimo nisko, šašangasana. Opusti. Ruke gore, stegni, spoj dlanove. Ruke dole, opusti. I ponovo u sekundi se zaustavi, opusti. Ništa ne nameštaj. Direktan prelaz sa simpatikusa na parasimpatikus. Zatvoriš oči, opusti, umiri. Ponovo osjeti kako se energija brzo obnavlja. Samo nauči da staneš, telo nepomično. Onda polako umiruješ dah, umiruješ um, energija se obnavlja, uravnotežuje. Samo se zaustavi prvo fizički, ostalo ide polako. I radimo još jedan put. Udah, ruke gori, stegni, meko, duboko u položaje. Ruke dole, čelo dole, opusti. Grudi dole, klizimo napred do gusenice. Pukovi dole, kobra izvi. Pukov niže. Pukovi gore, planina. Meko ovde isteži. Leva napred iskorak. Meko i ovo, spustiš koleno, izvučeš kičmu, istežeš noge. Ruke gore, uče stomak. Ruke dole, ne siliš, ko ima povrede, ne siliš u povredu. Noga napred, čelo nisko, opet meko. Ruke gore, stegni, pogled u šake. Ruke dole, čelo nisko. Leva nazad, daleko, glava visoko. Ruke gore, vuci stomak. Meko, ruke dole. Noga nazad, planina. Spuštamo i izvijamo kobra. Grudi dole, gusanica. Klizimo nisko, šašangasana. Ruke gore, stegni, pogled u šake. Ruke dole, opusti. Udahni duboko, odahni, opusti, umiri. Osjeti telo je živo, pokrenuto, prijatan je osjećaj u njemu. Lezite u zasluženi relaks, široko ruke noge, anandasana, samo se prepusti, zemljine teže opusti. Dišemo produbljeno, dah se polako umiruje, celo telo se spontano opušta. Samo se prepusti, zemljine teže opusti. Opuštene ruke ramena, opušteno leđa vrat, opuštene noge kukovi, opušten stomak, grudni koš. Osjeti pokrete disanja, udahni duboko, puna pluća na sekund i dugo odahni. Opušteno čelo, opuštene oči, mirno lice. Prijatan je osjećaj u telu, nagrada za uloženi trud. Samo se prepusti, zemljinoj teži opusti.
Polako pokreni prste na rukama i nogama. Pokreni ruke, nogi, stegni se. Okreni se na jedan, pa na drugi bok. Stavi ruke ispod leđa, polako se podigni. I pripremi se za vežbe disanja. Radimo naizmjenično disanje kroz obe nosnice. Nadis odan, treći stepen. Polako se umirite. Dubok udah. Leđa, vrat i glava su u jednoj liniji. Sa izdahom opusti ramena. Opusti stomak, leđa. Opusti kukove i noge. Opušteno čelo. Opuštene oči, mirno lice. Uspravni smo i opušteni. Polako podigni desnu ruku, pranayama mudru. Udahi kroz levu nosnicu. Izdah kroz desnu. Udah kroz desnu. Izdah kroz levu. Nastavljamo što laganije u vlastitom ritmu. Potpuno joga disanje. Izdah je dvostruko duži od udaha. Samo polako i da vam prija. Probaj s udahom da se osvježiš, napuniš snagom i energijom. Probaj s izdahom da se opustiš, umiriš, rasteretiš. Samo polako i da vam prija. Otvori ramena, grudni koš, popravi držanje, opet duboki leđi drže ovu vertikalu, ostalo sve opušteno. Samo pusti misli, opusti se, umiri. Nema veze ako misli dolaze, sad sve polako ravnotežujemo, intelekt, nervni sistem, čistimo krv od otrova, oslobađamo se stresa i napetosti. Nemoj da ti položaj bude stresan, a ako se pojavi neka nelagodnost, otkloni je. Napredujemo opuštanje, umirivanje. Samo polako, udah sve dublji, izdah sve duži. I još jedan ciklus, najbolje što možeš, popravi držanje, ritam daha dubinu i opusti se. Kada spustiš ruku, pratimo lagano trbušno disanje. Leđa su prava, telo opušteno. Probajte da ne razmišljate, našem nervnom sistemu je potreban odmor. Samo se opusti, umiri. Polako desna ruka gore u pranayama mudru.
Udah kroz desnu nosnicu. Izdah kroz levu. Udah kroz levu. Izdah kroz desnu. Nastavljamo što laganije u vlastitom ritmu. Duboki udah, pa mala pauza. Dvostruko duži izdah, pa mala pauza. Samo polako i da vam prija. Samo pusti misli, opusti se u njih. Probaj da prodišeš punim plućima. Naša dijafragma u stresu ima pokret samo od centimetar 2. Kada je ojačana, istegnuta, opuštena, 12 i više. Velika razlika u kvalitetu daha, velika razlika u kvalitetu života. Probaj da se opustiš, umiriš sa izdahom, osjeti stomak, dijafragmu i onda polako probaš dublje da udahneš. Stalno u krug opustiš malo, pa sa udahom istežeš, jačaš dijafragmu i postepeno prodišeš punim plućima. Nema veze ovo napolju šta je, ako dišeš punim plućima, živiš punim plućima. Probaš da osjetiš, radimo pranajamu, ovladavanje pranom, životnom energijom. Treba da imaš sve više života u sebi, entuzijazma. Treba ti bude sve prijatnije. Samo meko, ne sili. Udah sve dublji, izdah sve duži. Samo meko, ništa ne siliš. Vežba samu sebe vodi, ide sve bolje, sve prijatnije. I još jedan ciklus, najbolje što možeš, popravi držanje, ritam daha, dubinu i opusti se. Kada spustiš ruku, pratimo lagano trbušno disanje. Leđa su prava, grudni koš je blago napred. Sa svakim udahom širimo prostor srca, kao da naduvavamo balon. Sa svakim izdahom se opuštamo, umirujemo. Samo polako usmeri se na prostor srca. Sa svakim udahom probaj da ga širiš. Sa svakim izdahom probaj da se opuštaš, umiruješ. Samo nastavi, već možeš da osjetiš prijatnu toplinu i mir u srcu. Samo nastavi da širiš prostor srca i da se opuštaš, umiruješ.
Pusti misli, zaustavi se i osjeti unutrašnju lepotu. Samo pusti misli, zaustavi se u prostoru srca. Završavamo, otpevat ćemo mu 3 puta, dubok udah, i još koji trenutak smo nepomični. Osjeti vibraciju oma, opusti se u mir. Polako potrete glave, zagrite lice oči, savite se, stegnite leđa, opustite ih. Polako se podignite, pružite noge. Hvala što ste se trudili, što ste lepo vežbali. Da li imate pitanja? Nema toliko za danas.